Idemo na Goricu. Pa Lovrić trpa kao na traci, mislim da je to najbolja rečenica za započeti sa Goricom. Da, Sam Labrović mi je pričao da zapravo kad on dobije loptu, znaš što će se desiti, znaš što će napraviti, znaš da će ti puknuti, ali ga ne možeš zaustaviti, evo, tako mi je rekao. Tako da, da, to je to, da, da. točno to To jednostavno. mnogi kažu. Da, To mnogi kažu za njega. da. Ne, Kiki Lovrić Ima tu igra, sposobnost sa tim udarcem i jednostavno, to trebaš imati urođeno, da. da, to je čudo kako Da, on može gađati. Ali ne samo to, on je dosta i mentalno sazrio tijekom ove sezone. I to je njemu možda bio i uteg u određenim trenucima, ali tu se dosta izdigao i evo vidiš ga da je, kad mu zbrojiš golove, asistencije najjači u ligi. da, da, Kad to zbrojiš, najjači u ligi, motor, pokretač da. Gorice koja dugo vremena nije imala, sad ove utakmice sa Šibenikom, čini mi se da dugo vremena nije mogla nikoga pobijediti, a da Lovrić nije bio u sastavu. Pa da, ali ja sam vidio ono, kad god bude Toliko gol vrijedan Gorice, igrač. barem jedan, odmah Lovrić. Znači, kad god bude Ima veze s da, tim. ima uvijek veze s Ima on njime, veze da. s tim, da. Definitivno glavni igrač koji stvarno puno pridonosi sa Da. svojim golovima. A, I najljepša priča definitivno HNL-a Gorica, što si je dobio. da, vidio sam nešto, oni su sad na zimu odbili ponudu za Lovrića, ali tako? Da. Oni su, pa nije ovo prvi prelazni rok da oni imaju ponude za Ma, Lovrića. znam, ali Ali i ovaj prelazni imaju, rok su odbili, tako dajmo računati da bi negdje na ljeto možda mogao e, otići. bilo je, on je bio praktički, su se dogovarali, to je Nenad Šrnko rekao u Da. podcastu Sportskih novosti, da je već bio praktički dogovaran let za Kijev, da ide na liječnički za Dinamo, ne, Da, da, kijevski. da. Ali ne znam gdje je što je bilo, gdje je zapelo na kraju, uglavnom nije se realiziralo, mi imamo Kikija još ovu Da. polusezonu tu. Na ljeto hoće li ići, sad, Šta da ti kažem, vidit ćemo. ja jesam navijač Rijeke, ali kad opet, neka ostane što duže, opet je to čar našeg nogometa, drago mi je što je ostao, opet kad opet vidim Gorica ima igrača od 5,5 milijuna eura, opet i on diže samu kvalitetu lige, nekako lijepo je. Bilo bi baš zapravo idealan scenarij da ako se plasiraju točnije ako kad budu igrali kvalifikacije za konferencijsku ligu, ako ne ispuste ovo svoje treće mjesto, da vidimo Lovrića kako bi sastav tad izgledao, jer ako ga prodaju onda bi to bio veliki malo problem, jer i Špikića su isto Da, Špikić iz prodali. Ljubića, da. Vidit ćemo kako će ovo proći, jer bilo bi idealan scenarij da se ne lažemo da još Lovrić ako bi mogao Pa nekako. nek ostane i nek odradi kvalifikacije za konferencijsku ligu, nek Da, tamo u zadnjem pretkolu mrknu neki, šta ja znam, Tottenham, ajmo reći. Ne, ako dođeš, vrlo vjerojatno te takvi klubovi čekaju kad dođeš do zadnjih pretkola sad, i ti sa visokim koeficijentom, ali evo, malo ti se potrefi, uđeš u skupinu i ovako. I digne ti se cijena i onda šibaj. možda klub i zaista dobije tih 5,5-6 milijuna eura za njega. Da. Pa dobro. Šta misliš, gdje bi bila idealna Lovrićeva destinacija? Ovako u principu neka liga ili neki, pa ja mislim možda čak neki srednji klub iz neke Liga petica, možda neki srednji klub Bundesliga ili tako nešto. I Njemačka, ja gledam Njemačku prvu, drugu ligu da bi to bilo za njega. E, Ne prevelik klub, ali zdrava jedna sredina u Njemačkoj, to bi bilo za njega fora, iako mislim da je on veliki navijač Liverpoola, ne znam, nisam siguran. Ne znam, Uglavnom, naravno da bi, ne znam, nisam siguran više, ali ne bi ga volio vidjeti da ide put engleski, iako je iz HNL-a jako teško stvari transfer u Englesku. Tako da, eventualno u Championship, ali rađe druga Bundesliga nego Championship. Evo. Pa, to ćemo vidjeti. Ajmo reći, Njemačka bi mu bila top destinacija po meni za njegov stil igre i to da bi se u Njemačkoj jako dobro snašao. U redu. Što se tiče reprezentacije, znaš i sam da se pričalo da bi mogao postati član bosanske reprezentacije. Kako ti gledaš na Da, to? Trebali mu se možda dati bar priliku ovim utakmicama koje bi slijedao ovim prijateljskim? Mislim da stvarno zaslužuje, ali s druge strane i Oršić se fantastično digao i sad je stvarno ono pitanje koga tu zvati. a gle, to bi bilo onako jedan od rijetkih slučajeva da su Da smo, oni da ukrali smo nama pretrpani, nekoga da. za razliku kako Da. to inače ide po pitanju toga da Da. dosta igrača iz BiH u svim sportovima završi na kraju. Da, kao Hrvati, da. Sad ovisi što su, ili u reprezentacijama Hrvatske ili Srbije, pa onda na kraju BiH repka ispašta najviše. Da. Pa gle,
ako, to je sad, ne znam što bi ti rekao. U hrvatskoj reprezentaciji hoće li dobivati priliku Rubno. Bio je dobio na jedan predpoziv. Da. Rubno, u Bosansko-hercegovačkoj, da. Tamo standard, vjerojatno. Sad je pitanje, hoće li ti se to na kraju pokazati kao slučaj sa Ademijem, koji je otišao igrati za Makedoniju, a bio je čak odigrao tipa 1-2 prijateljske utakmice u hrvatskom dresu, bio je mladi reprezentativac i to sve. Da. Ademi bi ti dobro došao sad u nekom širem spisku. Da se ne lažemo, Bi, došao biti na toj poziciji, apsolutno na širem spisku. Uvijek si u prednosti ako imaš viška igrača, ne manjka, što se nama dešava nekad. A normalno, ali gledaj, ni ne možeš sve zadržati. Da. Ne možeš ni sve zadovoljiti. Mislim, okrutno je reprezentaciju na velikom natjecanju čini 20 i koliko troje igrača. Da. Ok, ali ti kroz kvalifikacije nemaš više ni toliko prijateljskih utakmica jer su ti sve ugurali pod Ligu nacija. Da. Gdje si ti opet moraš boriti za nešto, gdje ti opet imaš ugled koji moraš opravdati i gdje naravno jednom izborniku je drugačije ako izgubi u prijateljskoj utakmici 3-0 ili ako daš šansu. Da. U prvoj ligi, znači u skupini A, tamo dobiješ znači, Englesku, Španjolsku, Francusku, ma di ćeš ti davati prilike mladim igračima? To, mislim, možeš, da, mislim. Ali neće ispasti rezultatski jako teško da će to ispasti na dobro. Sad, ima li mjesta za Lovrića? Pa evo, nek dobije poziv sad ovo Cipar, San Marino, Slovenija. 3 su utakmice, treba će igrača. Da. Sezona lagano se primiče kraju i u velikim ligama, naši dečki se fajtaju za... Ako ostvari transfer, mislim da bi mogao čak. Definitivno. Gledaj, evo sad imaš u 3. mjesecu, dakle, otvaranje kvalifikacija. Zanimljivo, Euro se nije održao, a već smo na kvalifikacijama za svjetsko, totalno. No. Imaš Rebića, Perišića, Brozovića koji se fajtaju za naslov prvaka u Italiji u opakom ritmu. Imaš Kramarića koji u Hoffenheimu alfa i omega. Da, sve ili nije, da. Znam, i ima tu prostora, ne mora igrati Perišić protiv San Marina, ne mora igrati protiv Cipra. Logično. Može zaigrati neki Lovrić. Pa zašto ne? Nek zaigra. Mislim, on, ako se ne varam da je pravilo tako, ako zaigra prijateljsku utakmicu da ga još uvijek BiH može pokupiti. Da, mora baš službeno odigrati, ja mislim. Ako odigra službeno, to je kraj priče. Samo je pitanje, naravno, kontakata je bilo iz BiH, samo mislim da je doslovno sa sve 3 strane bilo kontakata prema Lovriću. Sad nisam siguran. Da, ali doslovno sa sve 3 strane, pa dosta je tu, nije bilo ni organiziranosti i svega toga i pitanje koliko to njega na kraju krajeva uopće zanima. Pa dobro, to sam čuo da se priča, pa sam se htio osvrnuti na to, vidit ćemo naravno, to će on samo za sebe odlučiti šta misli da je najbolje. Naravno.